Manus niaw ya kata ke khubor ko penmi hakani ke tiaw ko dedep wa gini ki paralok penar ke wachong hapo Karbi Anglong Assam laiki haka arbo artri yung ni upna akos hawawan uship nitar yung ka Meghalaya konrat sangma lai report lai li ay memorandum ki hakate memorandum kentho ki wa ki penar ki sa hapo Karbi Anglong Assam wumju yo ka facility demnite le ben gi chok gi dat gi bom gi pansitom ben gi ye bhai te nga snyau si o sibun la ne snyau diau sakhiat wa gi ni gi lok panar ile wo report bait gam tu wom en wole da gi Karbi Anglong hoi ye ka development te mem biang setia nga nut bai danga semen le nut bai upla wa ka development te mem biang tangwa kat kang wo ei ya kini ki Karbi haki jakka ki wo pher ithau wo pher ya ki lok Karbi ya ki lok Khasi haitai hap siar kar kaslale bon kini ki facility de ei ki ka skola de ki nong hikai le da ki lok penar hi ya ki hi wo ei tangwa ki kan tai ki da ki facility ki wada ei libo se tu le kan tai ki be ki jai gitu ke nong hikai Karbi holai gili join holai li krek situ be ki demte I tesnya em kamere I kwa hre hakano kano benta ya kani Karbi ka wad penmi da ki Assam da Karbi I mye ngai di I uyo I da kalejong ka district ne ka jala ka I kamte report bete teng kerpat ye kilok penar ko syong hapo Karbi Anglong Assam hoi phi usnyo bakla phi hoi phi uklam bait u report bait phi ye boy da phi ki wo report bait uchem sitom pathan hadin habut enga kerpat ye kilok penar ki syong hapo Karbi Anglong snya bha uchong khop phi ubam no udino bam lang wi de lang wi kre lang wi hakno kano komenta nei banta ka jingem ge yong phi le I kadi khoni wo yo I yale sitom pen biang phi nadu ini por na kerpat ipi wamhoi pi uklam bait mhoi pi u pensit bait yu pait yong kiwa ki lok penar ku syong hapo Karbi Anglong lane Assam duite don he ngaklam ite hini por